파마 건졌습니다.
칼라 아카 사마르다 아카 사마르다 그래
장제주름 장제주름 내가 하빈인데 진짜 주주님 비용 같은 데부터 들었으니 또 매전에 좀 알아서서 좀 나서서 했는데 이제 얘네 주주님만 보이는데 그랬어 좀 대단하다 삼바라인지 원래 이거 들으면 정말 좀 좋아 꾼지는 사람 좀 지금 되게 그래 그에 대와 동문지랑 좀 보시면 대단 저한테 그래서 내가 대화던 대화들은 나와도 동문을 그래서 좀 좋아라 제가 네 대단 많이 못다 다 콜 때는 다와 다짐을 하고 타버서 많이 봐. 아니 다주 전대 문에 전제어때 그걸 진짜 사 너무 진짜 너무 팬다. 진짜 찐네 소자 찐네 소자 참아 찐네 좀 미친 수는 이제 탕래 대봐. 아주니 그저 너들 하면 돼. 그다음 아니 그 동안 잡듯이 뭐 대주단에 줄래던 영뭐죠. 점점 좋아당
도배 산지 거. 나 달아줄 것도 같죠. 미지 어디라니 들라도 것도 같지. 제도 아니라니 지금 무슨 윤대인데 도배 산지 거가 걸 터자. 대주 생겼다. 대비지 좀 세니 뭐 물론 근데 그러면 저 샘을 슈스 सर्वप्रथम आशय उत्पादन गर्ने विषयमा संसारिक सबै सुख आफैमा दुःख हो यो क्षणिक सुखको पछि जति हामी भौतारिन्छौँ त्यति नै दुःखले चाहिँ हामीलाई दुःख आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्षण सम्पदले युक्त जीवन चाहिँ अति दुर्लभ भएको कारणले गर्दाखेरि यसै बेला चाहिँ अब हामीले विशेष गरी या कुनै पनि प्राणीलाई चाहिँ हानि नगर्ने नराम्रो नगर्ने र आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ निर्माण यो संसारी दुःखबाट मुक्त हुँदै निर्माण प्राप्त गर्दै अन्ततगत सम्यक सम्बुद्धि बुद्ध भूमिमा चाहिँ पुर्याउने र प्राप्त गर्ने लगायत सबै आफूमा भएको अवगुणहरू त्याग्दै सम्पूर्ण गुणले युक्त गुणहरू चाहिँ ग्रहण गर्दै त्यसरी चाहिँ हामी बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नेपट्टि अग्रसर हुनुपर्छ 그냥 차차를 그더라. 다 주당 차차월라 아주 벤주. 그럼 담만 잡에 두스 담만 잡에 그저디 자 벤 예, 수행 바펜 나가 쳐보 예. 그래서 그 위신이 그신 제가 만져 가는 뜻은 누구도 가르쳐 제가 남자 라인 두스 타고 어디 자타게 주나 뭐 전에가 저기 대저래 이 그래서 시험 봐 어디다 밤에 닦아를 장애주도 뺀미시에 깔을 잡을다 쉬지 선 전에 제가 깔을 잡다 루지베까지 소짜베까지 까와짜베까지 지점을 제자들 다디 랑에 강발라고 이제 엘라인지는 되나 담바 강가 랑에 강발을 라고 이제는 판도하지 저는 대마스라지 어디다 두지 누구 제가 편지에 좀 저는 누구 제가 아니 갈갈 싶은지 자고 쳐버려 갈갈 싶은지 제도 갈갈 싶습니다 자고 저는 대마스 말고 들려 잡아버려 하고서나 네 참았지 제가 밤에 갈갈 싶은지 밤에 갈갈 싶은지 갈갈 싶은지 다 죄지기 맞으나 삼아서 죄지 되는 삼아서 지기 맞으나 다 뒷바시라서 인제군 뒷바시라 사 파말 팬토야 파샤 랑에서는 자 까만 먹내서는 자 까만 먹내서는 이제 비두나 바고 매바 냥사 매바 다 된대 그래서 파말 팬토 심자라 팬토야 파샤 파말 팬토야 파샤 랑랑이라는 벤토가 말이야. 근데 제가 다 가수래. 뱀이 줘버려, 다 줘버려. 뱀이 줘버려, 다 줘버려. 진짜 다 줘버려. 밀루질래? 레기, 나마 레기와 싸울 때는 술에서 할 때는 레기와 줄래? 미 때선 터버려지. 다 톱니. 그 저는 담아도 제가 맞춰하래. 그 톱고 준지저로 봐. 어떻게 맞춰하래. 다 매일 자문다. 제도 매일 람로벌 주어다. 제제는 제대 람로벌 주어다. 다 간거다. 참. 레체 매버다 여다 마음으로 가면다. 저 로가 나무 좀 하다. 지당치. 주로 다 듣는 가슴다. 래 다 듣는데.
다 되네 삼다에 나 하나도 가봐 삼을 쉬도 와 달리 나 봤으니 제 제가 메시브 가서 뭐 뭐셔 거래 셔 거래 뭐셔 거래 못 잡아 거래 가서 뭐 쉬 치밀했다다 전부 됐다다 다 가면 진짜 다 수수까봐 빼 낭만상에 외치는지 까와서 뭐 빠빠 그래 까와서 아마치 아니 파마를 진짜 선제 사절 선제 사절랑 파마 좋아서 저 지선 삼다이네 또 디기탐 선제한테 정말 그래서 주인자예요 근데 야 팬다예요 저 야라 진짜 야라 스님 탐제를 엘레 가르즈웨를 랑을 지마주네 그 택바점비 최송다 고라 변한 상에 주던 소에 정을 잔조보다 난 잡듯이 다이 제서집에 다이 제서집에 수능이 돌아 펜질 선지도 줘서 칠 통에다 칠 통에다 택바점에서 칠 통에도 아니 지점도 심절 펜다에서 좀 가면서 왔지 하다 어떠세요? 별바 할래버로. 순 직장 말로. 대 초름에 sabje 직장 말로. 냐 직장 말로. 이다 직장 말로. 든데 직장 말로 봐. 미 직장 말로 봐. 하 직장 말로 하만 직 할래버로 뜻 할래버로. 패도 근데 까와서 뭐. 아, 네. 야라. 오늘은 그래서 그냥 가서 내셔야 돼. 빨리 그래서 빨리 두세 그것은 제가 두세는 아무도 랑이 샤나 있는 저것도 두세는 맞아 주의좀 저번에 또 가는 연접에 가서 지금은 내가 뭘 지금은 필요해. 아니, 지금 주네, 지금 장마야 보셔서 강해야지 필요해. 어떻게 야, 다들 내가 저거 마치 본라 그러래. 야, 니 가서 내 담을 저 내가 팬들 다 차서 벤주, 지난 차서 벤주. 해서 그래서 왔다. 땅에대 마치 내대 다도서 라그라. 이내야 저도 양조 두들 인생에 저도 양조 보게 이제 주도가 양자마 시에부터 돌아 양자마 시에제 양자마 조데 양자 내시에서 뭐든 돌을 마친지 땡땡지 셈버체 셈버체 정말 셈버에 정말 강투도 셈버체 야 원래 아도 로게임바에로 러시아바에로 로가 가이네 어디야 셈버체 다주 던진 거래 냠는 제도로 셈버체는 냠는 제도 말아 어떻게 저다 자자 앞에 지난 자자 앞에 주었더니 수상보 수상보 주나 이제 가서 레다 랑냐면 또 또 네 가서 심장 펜바 아니 랑게 심장라 제시에 가서다 지단 개부금을 저는 심정 그 가념바 아니 심정이 대제수 당제 레게와 대제수 당 아니 가서다 레 심가와체 그 소수는 사야 어제 제수 당제 심정은 소는 사 핑이라 수상, 수상보, 개념보,
그래 개념보여나 양 되기 선제 망보도 두그래 선제 망보양 뒤 개념보 뒤에 당제 두그래 맨날 가서 잠불라 다다 가서 그래 단다디 가서 아자 아메리카다 아자지 가가서 아주 어디 가서 밀리스나 사야죠 사야 join 어다 망보 슈 누구래 가서 다 그것이 당사지 어디 망보 슈지 때 제스된 거래 사야 망보 슈지 미사야 슈지 저단 그게 자와를 못해 뉴욕라 거도디 가자래 정제기 거제바 근데 자주 dom제 걸으시야 니디 디글라 레지가세데 두 야와를 못해라 어디한테 아메리카 지도 디기 미지도 보자지 또 모르지게 다 레지가서 미 가래 사야 주주나 주주자 주주가 뭐 쉬지 되지는 거를 쉬서 그래서 정을 붙여 가서 돼. 다 가서 또 가서 할 줄을 세서 네 제가 어떻게 어디지? 그때 쉬었어. 네. 어디 고등 때에서 레드지 그때만 그 비근화 때에서 레드도 건데샤. 제가 저를 때도 나제 또나 대적 나제도 되잖아요. 또 그런 지혜로 쓰러와. 제가 아니 거간도 레드 건도 관제 이군 여부 관제 제가 어디에 제 가서 도다시 아니 가서 제 근데 가는 지금 남쳐 아니 진짜 다 닝제 레 저르면다 저르면 가면 숨제 여러분들 가면서 제가 거도 달래고 내가 가는 쪽으로 사면에 슝길 내가 가는 쪽으로 간지 쪽으로 자 슈니 네 싱마를 슈서 여러분들 네 싱마를 다시 제가 네 싱마를 다시 등신 말스 슈스 그 아자되게 닝제는 지지고 몽시스 네 근당을 먼저 정말 지시다 아자치행도 다시 아자데 제 자르면 점도 되지 닝제걸 슈슈도 하지나 재미게 까버려 그 자나를 놓쳐가 말해 아자데 이제 자나를 선전 제가 놓쳐가 말해 재미 자나 까버려 어떻게 나간다 가지고 다 어제다 뭐다 가도래 개념보다 가서 세종상 어다들이 근데 개념부터 또 어다들이 민배 점을 매망보 혼자 시하다 그래서 내 매장부리 매망보 대지더라고 대지버다 건저 지 셰베이나 다 건저 가서 개베 가서 개베 차와를 이제 가는데 매라 팬도야도 내 말에 팬도야 진짜지 가는 지 셰베이나데 매망보 있는 그래 자다 표현 되어라. 그래서 그
没来判断才，给你没有呢，还是就忙了，就忙了，忙不了的，给你不别的下回呢，这남주네 미데네 그래서给你们是要不没看见，就这那个这年的修多啊，真的，他呀，अस्ति मैले यो ढोकको विषयमा भनेको थिएँ, ढोक्नेको विषयमा र यो दुई हात जोडेर जो दुई हातलाई हामी जोड्छौँ त्यसको बेला जम्मा 8वटा फाइदाहरू यसको लाभ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ र विशेष गरी हामीले बुद्धको चाहिँ प्रतिमा बुद्धको वचनको चाहिँ त्यस्तै खालको अरू चाहिँ चैत्यहरू गुरुहरू आफ्नो कल्याण मित्रहरूको दर्शन गर्दाखेरि जहिले पनि दुई हात हत्केला जोडेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ वन्दना गर्नुपर्छ र यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अब अहिले हामीले धेरै अब चाहिँ यो संसारिक दुःखबाट मुक्त हुनको लागि र चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि हामीले धेरै विभिन्न चाहिँ पुण्य सम्भारहरूको कार्यहरू गर्छौँ तर त्यो भित्र पनि अब सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यो दुई हात चाहिँ राम्रोसँग जोडेर चाहिँ वन्दना मात्रै राम्रोसँग गरे पनि त्रिरत्नदेखि लगेर आफ्नो चाहिँ गुरुहरूदेखि यसमा चाहिँ हामीले त्यति मात्रै गर्न सके पनि त्यस्तो खालको पुण्य पनि चाहिँ अपरम्पार पुण्य हामीलाई लाभ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले यस्तो खालको चाहिँ क्षण सम्पदले युक्त मानव चोलो जीवन पाइरहेको बेला अब कति मान्छेले आफ्नो जीवन त्यतिकै चाहिँ व्यतीत गरिरहेको छ, खेर फालिरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि फाइदा नभएको, आफ्नो मातापितालाई पनि चाहिँ त्यो फाइदा नभएको, अरू प्राणीलाई पनि केही हित गर्न नसक्ने, त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम चाहिँ खेर फालिरहेको छ। त्यसरी चाहिँ यस्तो खालको अमूल्य जीवन चाहिँ यस्तो मानव जीवन त्यसरी चाहिँ व्यतीत गर्नु भनेको एकदम दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी अब हामीले मनुष्य जीवन कति मान्छेहरू अहिले संसारमा मनुष्य जीवन प्राप्त त गरेका छ, तर मनुष्य जीवन प्राप्त गरे पनि सही मार्गदर्शकको चाहिँ त्यस्तो खालकोसँग भेट नहुँदा, सही धर्मसँग भेट नहुँदा उनीहरू उल्टो बाटोमा हिँड्ने, अझै चाहिँ दुःखदेखि लिएर दुर्गति लोकमा पतन हुनेसम्मको कर्महरू चाहिँ गरेर बस्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ वास्तवमा भने चाहिँ बुद्धको धर्म जो सद्धर्म छ त्यस्तोसँग हामी भेटेको यो चाहिँ बेला, यस्तो बेला हामीले एकदम गर्व गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै गर्व गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो पाउनु धेरै दुर्लभ छ। हामीले देखिरहेको छौँ वरिपरि कति मानिसहरू त्यसरी चाहिँ भइरहे पनि तर बुद्धको चाहिँ सद्धर्मसँग भेट नभएर उनीहरू चाहिँ के भन्छ धर्मको भन्दा पनि अकुशल कर्महरू सञ्चय गरेर उल्टो बाटोतिर हिँडेर आफू पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख गरेर अन्ततगत दुर्गति लोकमा पतन हुनेको कर्महरू गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो बेला चाहिँ अब हामीले यो मानव जीवन यस्तो बेला चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको बेला र क्षण सम्बन्ध युक्त मानव जीवन त्यसपछि गएर बुद्धको सद्धर्मसँग भेट भएको बेला हामीले गर्व गर्दै चाहिँ आफ्नो मातापिताको चाहिँ ऋणहरू तिर्ने, सम्पूर्ण प्राणीको चाहिँ ऋणहरू तिर्ने, हित गर्ने, अरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कामहरू गर्नुपर्छ। र विशेष गरी महान धर्ममा अहिले जो हामीले चाहिँ चित्त उत्पादन र चाहिँ शरण गमन र चित्त उत्पादनको चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ त्यो बेला पनि के त भन्दाखेरि विशेष गरी हामीले चाहिँ आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुखको हामीले कामना गर्छौँ। भनेको त्यो आफ्नो मात्रै होइन, त्यहाँ विभेद रहे सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ हामीले त्यसरी गर्छौँ, चाहिँ के भन्छ उनीहरूको लागि कल्याणको लागि प्रार्थना गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ महान धर्ममा मात्रै हुन्छ। विशेष गरी बुद्धको धर्मभित्र पनि महान धर्ममा मात्रै यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ अवसरहरू प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आफू लगायत सम्पूर्ण माता समानका प्राणीहरूको हितको लागि हामीले जहिले पनि हामी चाहिँ शरण गमन र चित्त उत्पादनको जो पाठ गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामीले यो शब्दहरू चाहिँ शब्दले मात्रै पनि त्यति खालको चाहिँ एकदम विभेद रहित ढङ्गले त्यस्तो खालको प्रार्थनाहरू रचिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले दुई हात जोडेर नमन गर्ने चाहिँ बिहान उठेर होस्, अर्थात्
बिहान जलहरू चढाइसकेपछि जहिले पनि हामीले त्यसरी चाहिँ ढोक गर्नुपर्छ र अहिले भनेको चाहिँ फेरि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले यहाँ जे भनिरहेको छु त्यो चाहिँ त्यतिकै सीमित नराखेर तपाईँहरूले कक्षामा जब तपाईँहरू कक्षामा चाहिँ हुन्छ त्यो बेला फेरि तपाईँले कक्षा सञ्चालन गर्ने बेला तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर राम्रोसँग सबैलाई बुझ्ने गरी होइन चाहिँ सबैले बुझ्ने गरी साना बालबालिकादेखि लिएर ठुलो मान्छे सबैले राम्रोसँग बुझ्ने गरी चाहिँ बुझाउनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि यतिमै मात्रै सीमित नराख्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि त्यसो गरेमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा साँच्चीकै सही अभ्यास गर्ने चाहिँ अवसर पाउँछ नभए हामी गर्न त गर्छौँ तर राम्रो नबुझिकन गर्दाखेरि त्यो अभ्यास चाहिँ अघि साँच्चीकै चाहिँ सही धर्मको सम्यक धर्मको अभ्यास नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग फेरि पनि तपाईँहरूले क्लास लाग्ने बेला क्लासमा फेरि पनि चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर तपाईँहरूले बुझाउनु होला उनीहरूलाई र त्यसो गर्नुभयो भने त्यसले राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले भद्र मनले चाहिँ एकदम कुशल कर्म चाहिँ राम्रो गरेको पुण्यले गर्दाखेरि अरू प्राणीहरूको हामीले हित गर्न सक्छौँ जस्तो एउटा मान्छेको राम्रो मिठो स्वर छ भने त्यस्तो त्यसले चाहिँ धेरै प्राणीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्छ चाहिँ जसरी एउटा अमेरिकामा एउटा लेडी गागा भन्ने छ चाहिँ गायक उसले आफ्नो चाहिँ त्यो मधुर स्वरले चाहिँ उसको आवाजले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेहरू 10औं लाख मान्छेहरू चाहिँ उसको चाहिँ स्वरमा मन्त्रमुग्ध भएर उसको पछि लाग्छ उसको चाहिँ त्यस शरण गर्छ त्यसले गर्दाखेरि एकपटक चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एकजना व्यक्तिले जब परम पावनजीलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम टिभीको सोमा बोलाउनु भयो त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो लेडी गागालाई नै बोलाएर त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ परिचय गर्यो यो चाहिँ अमेरिकाको एउटा प्रख्यात गायक हो चाहिँ एकदम स्वरको धनी त्यस्तो खालको व्यक्ति हो भनेर परिचय गर्नुभयो त्यसपछि परम पावनजीसँग उसको वार्तालाप भएको थियो वार्तालाप हुने कुरामा उसले चाहिँ सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो तर त्यसको लागि चाहिँ परम पावनजीले त्यस्तो खालको कुनै जवाब दिनु भएन तर पछि त्यहाँ धेरै वार्तालापहरू चाहिँ विशेष गरी करुणा र चाहिँ करुणाको चित्तको विषयमा चाहिँ धेरै चाहिँ मन्थनहरू गर्नुभएको थियो र त्यो बेला चाहिँ उसले चाहिँ वास्तवमा अब त्यो चाहिँ त्यहाँ दलाई लामाको चाहिँ सँग परम पावनजीसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्ने बेला दर्शन गर्दा बेला त्यो लेडी गागाले चाहिँ वास्तवमा एकदम छोटो वस्त्र लगाएर आउनुभएको थियो तर वास्तवमा त्यो त अब पश्चिमी संस्कारको सभ्यता त्यस्तै थियो तर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको प्रश्नहरू भइसकेपछि उसलाई चाहिँ करुणाको विषयमा धेरै छलफलहरू भइसकेपछि त्यो परम पावनजीसँग भेट भएको कारणले चाहिँ पछि उनलाई चाहिँ चाइनामा प्रवेश गर्न पनि रोक लाग्यो त्यो जुन गायकलाई त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अब हामीले अब एउटा चाहिँ आफ्नो राम्रो स्वर छ आफूसँग चाहिँ राम्रो त्यस्तो खालको छ भने त्यसले धेरै प्राणीहरू आफ्नो बसमा पारेर आफूले धेरै हित गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म पुण्य जति प्राप्त गर्यो त्यसले चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाम्रो त्यो पुण्यले पनि धेरै प्राणीहरूको हित गर्न सक्छौँ अनि die Jetwadi, die Sungso. Gondolia, the Jarmaj Tamza, the Sungar Shingames, Nashimes, the Katuka Sungar, or today Tuesday. In the Sunday, the Sungso. Condo America, the Tonje, Casa Pombo, Jatam, Tonje, Kojabata, Jatu. 그러시가 제가 건조를 됐어서 다 가서 미지기다 내가지가 돌아 약보 맞네 슈긴 내가지가 돌아 약보 맞네 양 콜라 유인데 내가 집에 돌아 야고 제동에 유인데 열와 콜라 니 해줘도 열와 유인데 내가 집에 돌아 약보시라 제동 유인데 내가 대 돌아 약 맞네 어디 수소 대다 저걸 비즈를 다디에 그거를 냠노 보다 그래서 어제 준이 요래 송송 제가 혼자 남자 대 라지가 돌아 약만 되는데 뭐라 다 주도 약만 돼서 봐 이샤 진짜 많이 제 네 대저라 보자 야 내가 집에 들어 해봐 야보들 누가서 근데 누가서 남자들 뛰었어 가서 다 죽을 내가 주들 믿던 들었더니 자그 내가 제가 좀 그저 약물도 버리셔 좀 많이 제 야, 내가 집에도 해부터 가서 뭐든지 숭숭. 늘어지겠어. 야, 안 되지. 안 줘보자. र त्यसपछि
परम पावनजीले फेरि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ केही नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो चाहिँ तर परम पावनजी जहिले पनि प्रश्न गर्नु उहाँले प्रश्न राख्यो भने उहाँलाई थाहा नपाएको कुरालाई उहाँले सिधै चाहिँ मलाई थाहा छैन चाहिँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तैपनि उहाँले चाहिँ फेरि अन्तमा त्यहाँ नेताहरू पनि केही हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अब सरकारी कामहरू गर्नलाई हामी अयोग्य भए पनि तर अरू काममा उसले अरू काममा फेरि योग्य हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा काममा राम्रो छैन भन्दैमा पुरै राम्रो छैन भनेर पनि हेर्नु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ सल्लाह सुझावहरू परम पावनजीले दिनुभएको थियो 어쩌다 한달로 이세봐 저다 장으로 저기 그저래 또 그전나지 나 아자한테 가서 어디서 그전나지 그래서 저자 내 뭐라 지셔서 네 아까 맞어 저다 네 어디서 아니 군기 가서 뒤다 가서 저녁에 쉬었는데 담보소 수상 버제 니와도 괜히 버제 아니 숨어도 군기 나뒤다 괜히 뭐요 강사한테 나 년바 정말게 되게 새는 정말로 년바데 코르지 떼봐 다 떼었다 되니 신도 끼봐 아니면 집에 끼고 아니 왕정보 왕정보 아니 롱제만 와 롱제 하자 망보 주고 아니 사담이 가방 시원은 하담이 고만이야 게 등럴게 아니 뉴드 아니 퀄리티지 뉴드 퀄리티 좋아다 나상 디공을다 산적 가고 더와 띵거리 냥아 뉴드 냥아를 대봤어 뉴드 퀄리티 좋아 다라데 산적 가고 더와 띵거리 좋지 차자에 제 펜주 지단 차 펜주 다가나 싱기티 가자 레다 타만자베 최단 고좀 두달라 타만자베 펜주어래 펜 제가서 쉬엔바 아니 펜주 요래 내가 와 조금 어떠신다 아니 리침벌 리톰버들 안도다 자다 배다 도 네버도 레다 잡아서 자다 untouchables 내가 저라면저다 라 배다도 이렇게 쉬우기도 아니 어디 진대 rum어들 되었나 리침벌에 대봐 다 아메리카 들에 많이 보다 지제들에 많이 보다 리미저다 아도 이렇게 뜻는데 리톰벌에 대봐 리톰벌에 대는데 무제스 등으로 봐 가서다 거야 된도 그러와 동안리 강할래 아니 수상보 아니 코르망보 노르망보 주도체보 아니 밤에 림르제와 밤에다 림르제와 밤에 셉지슈 안데요 림르제 아니 망도 돼봐 쳬드 망도 되지마 다바잔 된바 아니
양양도 대바단 대바. 싫어치고. 아니, 다나 지금 털이 고원도 가담이 고원. 아니, 대때는야 람제도 다 파벨람 토바. 파벨람 돈에 고알 좋아다. 아니, 다나 지금 장사 파벨람 돈에 산주 그거 도는 거. 어떻게 이 버제의 부도는 뭐지게 쑥나면도 되고요. 다 도드나 도드리체 아니 단도朋友都是단도朋友这个那么的学那差这片你见得起多嘞你对别确定了他们教当찾아와 들으잖아. 타면 잘 찾아 들으잖아. 이 잠불나 지된 당나스. 아니 생기 랑라 라마르즈니 구디쳐보다. 신 랑래 구지 구디쳐봐. 랑 라마르즈바 생기 미망국이다. 로망국이. 다나 생기 수 하정 제보 따라 두바 어떤 이제 신조시 온도 그러마 랑 강셔 생기 제제수 당로 다게 가발바 갈 구마차다 대 토르도 탑 토르도 탐제면 남치안 대명뭐 제당을 와 지금 대신 땅을 두고 좋아. 아니 대들이 됐니 대신 땅을 두고 줄. 아니 대들 야지 탐네 하루니 아니 나들 때문에 제시도 제보 제보치 용아 제시도 아니 도와다 내가 저 하던 하던 메면들 하루 세자 하던 따라다니 거원토야 뜻이 체단 뜻이 체단스들이 되게 버저 뜻이 체산데 되게 아니 상제 샤지 갈라 되게도 아니 미섭다지니 미트르니 야 최초형데 저 뜻이 체사자 제주도선데 지전 탐제도 지전 탐제도 지전 탐제 온도 거다 지전 탐제 지전 탐제 월 그들 지전 탐제 온도 거죠 동계 지전 감군 제버주 다 지전 감 다 리자버르다 든데 가서래 리자버르다 샤로로 좀 더 장점을 달리방아 당하는데 찍어봐 이제 감 든데 다 유니버스 찍어봐 든데 동다직 든데 동다직 든데 동다직 니 든데 동다직은 막 집이 된 동다직 진짜 동다지는 맛집이 진짜 동다지. 양 진짜 동다지 맛집이 동다지 다 동성 동안 전부시 거래. 아니 다 디즈니 감탐도 개발주는 뭐 젠로야. 대 진짜 지도 거래. 옹주 니도 왕도 계시 때자. 옹주 니도 왕도 다 성전아 지금 배 되게 온다 좀 그냥 지금 어디 세미로다 온전히도 다 되게 나 신기하다
그 왕이 봐. 너희 무슨데 언제 또 왕도 제시 때지. 제시다 제 제부체도 제시 때지. 대유나 선전 강내 봐서 대유는 선전 강내 봐. 다랑 유대 선전 강내 봐. 대군 상계 이슈 돌그 랑 요새 lumotida 이제 감디 심전에 야산주공 거도와 되는 내종 사양 넘버 뽕 되니 내종 사양 넘버 뽕다 내종을 제모도 계속 내종 정도와 내종 정도와 내종 사양 넘버 뽕 다 랑당만 뭐 신스 그러면 신스인데 대단한 게 된적 담았지 심리 됐던 된촉 담았지 진짜 자전거 산지 공을 거야 되면서 손은 로드 대신 손은 로드 대신 최어도 랑 손도 로드 대봐 근데 신다게 최배 주주도 아니 material pending genesis 도래 정도 하나 진게 지당 산제고 고슴도 고도 숭당 안도다 소라 빼져더라 산제고 숭당 투다 주단도 차자베니 하면 남지 하면 남지 꿀이 더랑 하다면 남지 랑 하다면 남지 야 꿀에서 참지기 야되지 야 거들 저도 진짜 근데 지다 꿀에서 하다 미리 근데 랑 수제버다 수제버 떼어만 수제버 떼 아니 떼어만 원래 굴러집에 자시 탑이야 굴러집에 자시 그냥 라인바 굴러집에 잡아 찍어도 니 영화에서 물린다 굴러집에 잡아 찍 좋나 아니 심지어 상마로 몇상마로 내 가져래 개와주라 내지 버렸어 개와주 그게 지지기다 왜 심지 탐을 삼을 개와주라 내지 버렸어 저 몰랐니 몇 장만 이제 주된 미송도 아니 어디 선제 마음을 된제 봐 어디를 그냥 다 해봐요 어제제 다더니 야 드니까지 나한테 저기 지금뒤에 가자 네, 다지 가서 디잖아 그래도 연자 보여야 돼 다지 낭벨로 마시마라 지다 탁바첨보 최 다슬 룸바 아니 지양 다서 나게 템바타자 들으면서 디 남바상제에 상말을 연잡라 뒤어마리 그래서 다르야 말이 나온다 상어티 인접이야 디 교사야티 인접분이 인장 못 보는 교사줘라 디 다야 말이 상제라 건조스라 인접분이 디 가서 다 교사 사줘라디 다야 말이 다 레다 대부분 듣는 상하기 때문에 다스를 이제부터 변해다 디 이제 부여도 답을 돼 그래 아니 들라다 저지 야 별라 팬이 아니 별 주지 배슈지 야보 쇼지 다른 저거 다른 저도 주어야 라이게 데
다시 세워서 지금 망구죠 할 때, 당연히 로트에, 애들 샤서, 뒤에 제가 아니, 다 별라야 가서래, 아니 다 이자만 보여도 또 답을 제자한테 죽으를 쉬지하고 요새 어떻게지? 그래서 주디다 그러면 벌나 많죠. 그래서 근데 다 그래. 레 주장보다 주 스프링 워터다 주도 어디는 링거와 내가 벌다. 레 다야 다 대화다 등상 되는 대화다 보이다 아다 하고 지혜에 나더니 그 강라도 공천보 다주 월람상 랑가도 야마바 주람상 랑가도 변하신 그냥만 하신 랑가도 야마레니 다른 뭐를 제가 강라 공천보 아니 그 대낭라니 다 주디 다 그래서 빨당 저것도 다제 공천 보러 담으로 집에지 다 가서래 또 내당 전에도 좋아하면서 별다 있는데 가서들 조선 작업을 봐 배셔를 말아 재산이 주디 가서 주가서 부원에 뒤 가서래 들라 롬스 잡으러 이 지금 제베이 베지 다 공점을 야 초보야들이 네 제베이 있으더니 나자자다 지금 들리다 용을 봐 롬스 다들 이제 어제다 겨와디 슈침보 침보 미용하더니 지금 와 롬전자들이 제베나 제자니 제자데 추디 조선 맵제네 그래서 별에는 뭐 배시라고 말아 제자 너 되제 근데 추디 가서 부도네 수나 좀슈 사 아니 배 좀슈 사서 개월랍 좀 아니 추다라 되게 와 레다 지열로 가다가 제 공부가 관점만 안 되면 어디를 도서 매바 걸 주는 렌즈도 자라 자 들으러 제자 딘디 개원남다야 오다 딘디게 배 여보자 주디 제자 가서래 되게 가서래 다디 주디 리지 샤와 가서래 당신 실바 미접디 당신 실바 장마 풀에니 디중 타바 자 제대자만 봐 저 통문에서 디바 디중도 타와 아니 시주 잠인제 시주의 잠인제가 주렘바 시위 담보 디피언디 시즈 당마 가도에 당시 실바 내가 좀 당시 땅말 와 제자들 뒤에 대중은 다 받아 소수 시주 잠인제 주렘바 시위 투와 잠바 띵게버도 걸어 최치야 그거한테 데려와 제가 시기 잠바는 시기 투하다 잠인제 주일렘바 어디 잠인제 주일 때봐 이제 주 잠바쯤
这长久生这么就是结吧，我的大于我的都在这种热说个这哦呀哦，哇的这个人孙家的，这呢年龄的，这呢给出孙家给弄，他说大个东巴松，说大个东巴松呀，어디 가나 장주선배 도망가 또 정말 심어서 생기 잠보 생기 상보 생기 잠보 배 공로 라전제 간데 바베 진지 잡고 가더니 가서래 제 공로다 나자다 그래 간데 바베 가서래 주로 사망당 도다 타들 간다 야 사자보다 제부터 매봐 어째서 이제 그다 생규배 잠보 잠을 담아도 인재랑 세수지 뭐 또 다들 최초에 심한 고된 들어와 뒤에 들어와 제가 오늘 연제품 표현 되어리 좀데 그래 야 अहिले त्यो जुन भनेको सुरुमा मैले अघि त्यो लेडी गागाको त्यो विषयमा कहानी चाहिँ त्यति हो र त्यसपछि अब चाहिँ परम पावनजीलाई उनीले पनि एउटा भनेको थियो तर त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन र विशेष गरी अब हामीले अहिले जो चाहिँ बुद्धको चाहिँ प्रतिमा बुद्धको काया वचन र चित्तमा चैत्यहरूमा हामीले चाहिँ वन्दना गरेको खण्डमा 8 वटा फाइदा जो अहिले भनेका थियो अस्ति भनेका थिएँ जसरी चाहिँ सबै यो वचनहरू चाहिँ अकुशल वचनहरू शोधन हुने त्यसपछि सुख प्राप्त हुने अनि तपाईको प्रतापवान हुने अनि समृद्ध हुने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ देवलोकमा जन्मिने त्यसपछि चाँडो सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुने भन्नुको मतलब नै अब अन्तिममा हामी बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो त्यस्तै गरी अरू 10 वटा फाइदा पनि छ म यो चाँडो भन्छु त्यसले गर्दाखेरि यो अब विशेष गरी अब यसको फाइदा चाहिँ अग्लो डाँडा जसरी चाहिँ अब अहिले नेपाल भारत लगायत तिब्बतहरूमा जो एकदम ठुलो पहाड छ त्यस्तो ठाउँमा जन्मिने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सबै प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो बसमा पार्नलाई त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अग्लो डाँडामा जन्मिने लगायत अब आफूसँग के भन्छ चाहिँ प्रज्ञावान हुने अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै चाहिँ के भन्छ माथि सिद्धि प्राप्त गर्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईको आर्य भूमि प्राप्त हुने लगायतका अन्य गरेर जम्मा 10 वटा चाहिँ त्यस्तो फाइदाहरू भन्नुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको चाहिँ चेरिसिके दलेबाट अथवा आर्य अवलोकितेश्वरको सूत्रमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि बुद्धको चैत्यमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ चित्त चाहिँ रूपी चैत्यमा वन्दना गरेमा अर्थात् चाहिँ आफ्नो गुरुलाई त्यस्तै गरेर अब चाहिँ त्यसको पुण्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको पुण्य चाहिँ आफूलाई अरूले गुरुको रूपमा स्वीकार्ने अनि त्यसपछि अरूले गुरु मान्ने अनि धेरै मान्छे आफ्नो अनुसरण चाहिँ गर्ने आफूले भनेको कुराहरू अनुसरण गर्ने र राम्रो सुन्दर रूपमा लिने र राजा पनि एकदम प्रतापवान राजाको रूपमा लिने र चाहिँ देव चाहिँ उसमा जन्म लिने भनेर चाहिँ धेरै प्रकारका लाभहरूको कुरा छ त्यस्तै गरी अब
हामीले अब सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्ने जस्तो अहिले हामीले चाहिँ अब सुमेरु पर्वत अनि पूर्व लोक पश्चिम लोक त्यस्तै चाहिँ अर्को चाहिँ उत्तर लोक दक्षिण लोक लगायत त्यस्तो चाहिँ सबै लोक हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो लोक चाहिँ 1000वटा र फेरि पनि अर्को 1000वटा त्यस्तो र अर्को पनि 1000वटा त्यस्तो खालको लोकहरू चाहिँ भन्दा पनि बढी चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ लोकहरू आफ्नो बसमा त्यसको चाहिँ बसमा पार्न सक्ने प्रतापले युक्त राजाको जन्म हुन्छ। चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आफू जन्मेको ठाउँको सबै प्राणीहरूलाई पनि बुद्ध भूमिमा पुर्याउन सक्ने दुर्गति लोकबाट चाहिँ उद्धार गर्न सक्ने त्यस्तो खालको पुण्यवान चाहिँ राजाको रूपमा जन्म लिन्छ पनि भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब बुद्धको काया वचन चाहिँ र चित्त चाहिँ जो चैत्य छ त्यसप्रति हामीले वन्दना गरेमा सुन्दर रूप चक्रवर्ती राजा, जसरी अस्ति मैले भनिरहेको थिएँ चक्रवर्ती राजा भनेको संसारमा एउटा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको चक्रवर्ती राजा धेरै प्रताप चाहिँ प्राणीको हित गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कहिले मलाई ठुसेरी मुचीले पनि भन्नुभएको थियो भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ ढोक गरेको चाहिँ पुण्यहरू लगायत ती कुराहरू छन्। र अब अहिले जल चढाउने परम्परा चाहिँ जल चढाउँदाखेरि चाहिँ जल चढाउने पर्व चाहिँ सबै बौद्ध परम्पराहरूमा सबै देशमा चल्याएको छैन। विशेष गरी महायानभित्र पनि महायान र चाहिँ गुह्यतन्त्र जो अभ्यासकर्ताको परम्परामा पनि सबै ठाउँमा यो चाहिँ प्रचलनमा छैन। यो प्रचलन विशेष गरी लामा अतिश्य तिब्बतमा पाल्नु भएको बेला चाहिँ सुरु गर्नुभएको परम्परा हो। विशेष गरी तिब्बतमा चाहिँ खोला नाला त्यहाँको पानी मुहानहरू सबै एकदम सफा भएको र त्यही सफा पनि त्यो पानी चाहिँ त्यसरी जल चढाएको खण्डमा पनि चाहिँ अपरम्पार पुण्यहरू प्राप्त हुने भएकोले उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ परम्परा बसाल्नु भएको। अब अहिले त अब हाम्रो अरू देशमा यहाँ त्यस्तो खालको अब अरू ठाउँमा धेरैवटा विश्वको अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको सफा पानी अब त्यस्तो मुहान भएको पानी एकदम सजिलै जहाँ पाए त्यही पानीको मुहान भएको त्यस्तो चाहिँ खोला नाला भएको हामी प्राप्त त्यस्तो सजिलो छैन। अब अहिलेको समयमा त अब सफा पानीको लागि हामीले किन्नुपर्छ या त चाहिँ पाइपबाट ल्याएर चाहिँ अब त्यो ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि अब पाइपमा ल्यायो भने हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो खालको पानीहरू अब चाहिँ हामीले चढायो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले पानी किनेर चढायो भने चाहिँ मैले यस्तो खालको धर्म गरेँ भनेर आफूमा एक किसिमको अहङ्कार त्यस्तो खालको चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नबढ्नको लागि चाहिँ जसरी तिब्बतमा चाहिँ एउटा त्यसरी चाहिँ एकदम सफा पानी जहाँ पनि चाहिँ मुहानहरू भएको जहाँ पनि खोला नालाहरू भएको त्यो सफा पानी भएको जललाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने भएकोले त्यस्तो खालको निःशुल्क चाहिँ जलहरू हामीले चाहिँ चढायौँ भने त्यहाँ चाहिँ मैले त्यस्तो गरेँ र मैले त्यसरी किनेर गरेँ भन्ने खालको अहङ्कारहरू त्यस्तो खालको चाहिँ अहङ्कारले युक्त हुँदैन। किनभने त्यस्तो खालको अहङ्कारले युक्त गरेको धर्म चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ पुण्य चाहिँ सही पुण्य प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे गरे पनि धर्म गरे पनि त्यस्तो खालको चाहिँ अहङ्कार त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै पनि आसक्ति बेगर चाहिँ हामीले गऱ्यो भने मात्रै अनि त्यसले चाहिँ सही फल र त्यस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परम्परा चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरु भएको पानी चाहिँ चढाउने चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरु भएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पानी चढाएपछि चाहिँ त्यस्तो खालको निःशुल्क पानी अब हामीले त्यस्तो खालको सफा पानी चढाएपछि त्यस्तो खालको निःशुल्क चाहिँ चढायो भने हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा अहङ्कार आफूमा त्यस्तो खालको मैले गरेँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको चित्तहरू चाहिँ उत्पादन त्यस्तो आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम सफा जल चढाएमा त्यसको चाहिँ पुण्य के हुन्छ त त्यसको फल चाहिँ के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि सबै जन्मदेखि अनगिन्ती जन्मदेखिहरू सञ्चय गरेको पापहरू शोधन हुने मृत्यु चाहिँ स्मरण गर्न एकदम त्यो सजिलो त्यो हुने त्यसपछि मैत्री र करुणा चाहिँ चित्त चाहिँ युक्त हुने त्यसपछि बोधिचित्त प्राप्त हुने र हामी स्वभावले पनि एकदम चाहिँ के भन्छ स्वभावले पनि हामी एकदम शान्त चाहिँ बन्ने हाम्रो मन चाहिँ एकदम शान्त हुने त्यस्तो नभड्किने त्यस्तो हुन्छ। त्यो लगायत अहिले विशेष गरी अब जो चाहिँ गृहस्थी चाहिँ यो अहिले पञ्चशीलको चाहिँ पालना गर्ने जो गृहस्थी हुन्छ अथवा के भन्छ श्रामण हुन्छ श्रामणिका हुन्छ त्यस्तै भिक्षु हुन्छ भिक्षुनी हुन्छ लगायत प्रतिमोक्षको चाहिँ यो जुन शील पालना गर्नेहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यो पालना गर्नुमा एकदम चाहिँ सजिलो पालना गर्न सक्ने हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईँको अब आफ्नो चाहिँ के भन्छ चाहिँ एकदम यो
क्रोध हामीमा भएको क्रोध रिस राग अनि त्यसपछि घमण्ड अनि ईर्ष्या यो सबै चाहिँ निर्मूल भएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ विशेष गरी अब एकदम शान्त चाहिँ मन र त्यसरी चाहिँ बन्ने त्यस्तो खालको फाइदाहरू भन्नुभएको छ तँगेर कुलौँ धेरै खजुरे तँगेर ता कुचुन जमा बिकों ला ngelo कुलौँ थी खजुरे ता खे chao chik nga कुलौँ थी chanchu sim कुलौँ sa ta tre so de sim zangma sa te现在咱们说那真确实的，确实的弄啊是叫确实做个人，人家不是确实做个人。你像这个生个什么人呢？人家破三九可望都三九就可望都就那这个的学生，这个怎么拉嘛？像这三九可望都就这个人，这当你们或者商界呢，商界的缺破人。담아다도 산재 그만도 주로 거예요. 산재라 차다 쳐봐 꼬라 저 삼재 장주 생각 맞으네요. 생고 최소 맞으네요. 신기 들을 때네. 어디 산재 그만도 주로 거예요. 주로 거예요. 어디시 सर्वप्रथम अब जल चढाउनुभन्दा अगाडि पहिले चाहिँ हाम्रो आशय चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ त्यसरी चाहिँ सफा आशय भएन भने हामीले जति त्यो गरेको कर्म पनि त्यो चाहिँ पुण्य प्राप्त हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ सफा आशय चाहिँ बनाउनु चाहिँ एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमाथि अझै हामीले चाहिँ अनि बोधिचित्तको चाहिँ चित्त उत्पादन गर्दै हामीले त्यसरी चढायौँ भने अनि त्यो चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अब बोधिचित्त चाहिँ उत्पादन नभए पनि तर बोधिचित्तको चाहिँ उत्पादन एउटा सोचेर मात्रै गरे पनि त्यसले चाहिँ अनि एकदम बृहत चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ अनि 다 가서야 다지 꼴론데 최지게 쓰면 많이 봐. 저대도 어디에 잡도 잡으면 많이 봐. 다도 돌아. 네. 제 빵을 좀 걸어라. 선대. 그래, 아니, 저쪽으로 왔었는데, 그런데, 제가, 다 장주였는데, 선대 지장, 올라와, 다음 주에, 그래도 앉아서 좀 올르는데, 저에 산재가 오나, 그거 제가 대지선을 인서에 산재가 와도 이제 벌써, 조사들은 어디 이제 벌써, 어디서 다들 부야 되는자 보여도다 로즈가 맞으면 좋아요. 로즈가 어디 제가 정말 정말 되지나 상业学着呢 아니 내가 이제 보라도 건다 쉬기 로즈가 더 상业学 아니 이제 부야 주디워도 잠을 주고 그래. 로즈가 그만 거지. Unstead by five long livelihood. 어떻게 아니 다디
당연히 가수래 가수다 쉬나 심제 소를 세dum 가를 가수래 그거 땅 심제 소를 지 가수래 랑 표시당 세임을 배 저것에 랑 되게 탐 저서 그 탐하면 되게 탐 그런데 마음 산지 가만히 이제 차바도 탐지고 탐 저여서지 심지를 정말 심지 냐와를 이다를 둔를 미래를 하를 하마이를 받았습니다. 저는 시그레를 조마를 다 간다. 벌써 참을 정말 짜증을原谅은 짜증 말이原谅은 짜증 상제를 상제죠. 다 거짓말 다 시스템된 상 하나가 떠봐 냠래만 저거 냠래가 제가 거기 잡을 주자 산주건조 최건조 해주건조 근데 정말 선제 정말 가서 간내 정말 선제 정말 대랑 수저하고 두단 될때 정말 그래도 조마할 때 정말 또 장제도 조조가 답답나 어디 조마할 때 정말 쓰지고 제 가자 또시 먹을 때 이것도 주고도 어디 건들 때 정말 산제 산게 탐제 최탐제 기도 탐제라는 게 잡도 탐다 잡다 어디 진짜 걸도 좋아해. 나도 롱던 자들이 정말 짜증을 가지는 짜증을 제가 그시다 심진세니 다 자대다냐다가 세사 다 제가 시골고 다음에 시골체 다양한 거 찾아보자 야 저를 찾아보자 어디 가서 이거는 상진이가 말해 상진이한테 심전라 내 맞지 팬다나 상진 예셔들 상진 장주삼바 장도 또 예셔 어떻게 하고다 어떻게 초바 약초들에 밀을 팬다지, 심전을 팬다지, 심지 무슨 상황인지 도저히 당하지, 잘 펴도 내만 옆에 어때래? 약속도 어때래? 대들 가버대, 누가 번너서 다 연자부터 쉬고 세상에 말이야. 저 순도 사로 산진이가 말이야. 잘 찾으면 이거 말이야. 어쩌냐? 상에 살주면 신도 자심을 다 채슈 예심진디 신도 다 채슈 그들랑 야도 신자 채슈 지에디 어다 토마다디 무슨 사모다 미는 심진도 자주면 어떨 어떤 세tum든지 다 쳐발 뒤산이가 말이야 아주 니 말이야 뭐들이 단니가 전 야가 야대야 아야고라 어두서 전니가 말이야 여기다 내가 너는 잘해거든 어떻게 정말 야 अब हाम्रो आशय चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो जन्मको सुखको आसक्तिले युक्त हुनु हुँदैन त्यस्तो खालको आशय भयो भने त्यसले चाहिँ पुण्य गरेको कर्म चाहिँ पुण्य हुँदैन त्यो चाहिँ त्याग्नु पर्छ र अनि मात्रै हामीले सम्यक धर्ममा चाहिँ अभ्यास गरेको हुन्छ त्यसमाथि हामीले अझै बोधिचित्त उत्पादन गरेर अनि सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्दै यो पुण्यको बलले सबै प्राणीहरू चाहिँ विशेष गरी दुर्गति लोकको चाहिँ नर्कलोक प्रेतलोक चाहिँ पशुलोक त्यस्तै गरी मनुष्यलोक सुरलोक असुरलोक सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँको उद्धार चाहिँ चाँडो बुद्ध चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन गर्दै बुद्ध भूमिमा चाहिँ पुर्याउने छु भन्ने खालको आशय चाहिँ हुनुपर्छ त्यस्तै खालको अर्को 5 प्रकारको यो फाइदाहरू चाहिँ छ यसमा अब आज मैले विस्तृत कुरा यहाँ भनिनँ यो भोलि म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा भन्ने छु
र सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण प्राणीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो सबै सुख परम सुख भनौँ सबै सुख यो परम सुख अर्थात् चाहिँ अन्ततगत बुद्ध भूमि चाहिँ सबै चाहिँ हामीलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि प्राणीहरूको कारणले हामीलाई त्यस्तो प्राप्त भएको यदि संसारमा प्राणीहरू नहुनु हो भने हामीलाई बुद्ध भूमि पनि प्राप्त हुँदैन त्यस्तो खालको परम सुख पनि प्राप्त हुँदैन किन भन्दाखेरि अहिले हामीले बुद्ध धर्म सङ्घहरू सबै जति जे भने तापनि अब वास्तवमा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने चाहिँ कहाँ त त्यो अभ्यास गरेर हामीले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्ने कहाँबाट हो त भन्दाखेरि त्यो प्राणीहरूको कल्याणले त्यो प्राणीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले अभ्यास गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ सम्यक सम्बन्धीको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि हामीले त्यस्तो प्राणी छैन भने हामीले त्यहाँ बुद्धत्व भूमि पनि प्राप्त हुँदैन त्यस कारणले प्राणी चाहिँ यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण यस्तो खालको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ तर अब हामी मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले त्यस्तो प्राणीहरू चाहिँ अब त्यो साना किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर सानो सानो भुसुनादेखि लिएर सबै चाहिँ एकदम प्राणी त्यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि किनभने उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्छ तर त्यो हामीले त्यो कुराहरू नबुझिकन अहिले हामी मान्छेहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चराचुरुङ्गी कुखुराहरूदेखि लगायत त्यसको प्राणीहरूको हत्या गरेर हामी त्यसको चाहिँ त्यो खान्छौँ वास्तवमा भने अनि फेरि हामी के गर्छौँ त्यो खाइसकेपछि फेरि हामी चाहिँ फेरि बुद्ध धर्म गर्ने भनेर बुद्धलाई चाहिँ फेरि चाहिँ त्रिरत्नलाई हामी केही चढाउँछौँ केही दान गर्छौँ तर त्यस्तोले चाहिँ बुद्ध चाहिँ खुसी हुँदैन त्यस्तो चाहिँ अब हामीले प्राणीको हत्या गर्यो हामीले त्यो प्राणीको हत्या गरेको चाहिँ त्योबाट चाहिँ कमाएको त्यसले चाहिँ फेरि हानि गरेको त्यस्तो चिजले चाहिँ चढाए पनि बुद्ध चाहिँ प्रसन्न हुँदैन बुद्ध प्रसन्न यस्तो बेला हुन्छ कि जब हामीले एउटा कुनै पनि प्राणी सानो एउटा किरा फट्याङ्ग्रा सानो चाहिँ भुसनादेखि लिएर त्यस्तो खालको प्राणीलाई पनि हामीले हानि नगरेर हैन हानि नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जे आर्जन गरेको छ त्यस्तो खालको चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ दान चढायो त्यसरी चाहिँ उँभो चढायो भने अनि त्यो चाहिँ साँच्चीकै बुद्ध चाहिँ साँच्चीकै अनि हामीलाई चाहिँ के भन्छ बुद्ध खुसी हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ साँच्चीकै बुद्धले चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ त्यो हुन्छ नभए भने अब हामीले प्राणीहरूलाई चाहिँ हित नगरेर प्राणीको चाहिँ प्राणीप्रति हिंसा गरेर त्यसरी गरेको चाहिँ दान बुद्धलाई जे चढाए पनि बुद्ध खुसी हुँदैन त्यस कारणले बुद्धलाई खुसी पार्ने बुद्ध प्रसन्न हुने भनेको सबैभन्दा राम्रो कार्य भनेको कुनै पनि प्राणीहरूलाई यो 6वटा लोकको कुनै पनि प्राणीहरूलाई हामीले कहिले पनि हानि नगर्ने जहिले पनि हित गर्ने गर्यो भने मात्रै त्यस्तो हुन्छ नभए भने अब हामीले चाहिँ अब यसको आगम पनि म भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनेछु तर अब आज अलि समय गएकोले म आज तपाईँहरूलाई यो आगम प्रदान गर्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारको सबै सुखहरू सबै परम सुख अन्तिमगत चाहिँ बुद्ध भूमि प्राप्त हुने नि प्राणीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो प्राप्त हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ 그래서 암에 시두제비 부다 부모와 시두제비 암에 인단다와 오다라다 지기 떨어질 때 다이나 아마도 시가 다 달라 메르도 다이나 아마도 시위 셈도 다나지다 그래 다 제가도 제가 가서 다 버드르베 가는데 지금 그래 텔레 녀버를 제베 아마도 시가 다 달라 때서 가서 너버지 아마도 시우지 섬도 어떤 시대 제다데 가서 안도 사냐 안도 섬난 님마다 버시 섬만 장고 되다 섬전라 펜데도는 처바 약수 산제의 단지 삼바라 처바 약수 되게 처바 약수도 지난 처바 약수도 상에서 돈이면 지금 섬전에 약부 저거를 펜다고 그래 섬전 소자 담아야 되냐 봐 가서 저서마다 봐 봐도 이제 부자 봐 대주대 랑 맞는 시장 맞어도
가리나 가래 저거 있나 껍질 저거 있나 가래 나 조말로 껍질 좀 따이네 가리는데 그거 사이거로 말하는 사이거 혼자 사이거 하지 제다들 사주도 야주 마주배 자 조마지가 사지라서 조마셔마도 이제서 당시 람사 실질 조마가 야니자 동로 정도가 좀 실질라 그 주마대 이제 주마대 이제 그러면서 가지는 조마미 하면서 그 내가 오자고 와서 나가 아마 조마다 잘되면 제사를 등이면도 저번에 세리기 동다 주순 저랍니다. 지들기 지금도 제가 그래서 다 주먹이 주는 거사. 조마찌개 뜻도 않아서 조마 정말 유용다. 그것도 레제도 보시지. 미래라 제가 섬는 장고 따버렸어. 섬제는 너무 제발 상에 잘 주선 말로 삼들 너무 제정을 섬들 너무 지나 어디 상에 주선 좀 밀려 어디 치워 주세요. 어디 섬들 때 로마잖아 펜때 때문에 숨제 미네 드르이네 시기네 수이네 때문에 상에서 주사면 특례시들이 처벌 약속들이 하고서 어디 쓰면 내버지 딱 두고 그래 어다 처 두스래 त्यसको लागि एउटा उदाहरणको लागि जसरी एउटा आमाको सबैभन्दा प्यारो बच्चालाई कसैले उसको चाहिँ तारिफ गरेमा आमा खुसी हुन्छ त्यस्तै कसैले चाहिँ उसलाई बच्चालाई त्यो गरेमा नराम्रो चाहिँ अपशब्द गरेमा चाहिँ आमा दुखी हुन्छ त्यस्तै गरी चाहिँ बच्चाको चाहिँ जन्मदिनमा कसैले चाहिँ कुनै उपहार ल्याइदियो भने आमा खुसी हुन्छ त्यस्तै उपहार ल्याएन भने आमा दुखी हुन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धलाई पनि अब चाहिँ सबै प्राणीहरूलाई हामीले चाहिँ जति हित गर्यो भने बुद्ध खुसी हुन्छ अहित गर्यो भने बुद्ध दुखी हुन्छ त्यस्तै अब तपाईँको चाहिँ सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले दान गर्ने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब चाहिँ जसरी अब हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि अब अघि हामीले जसरी चाहिँ बच्चालाई चाहिँ उपहार दिँदाखेरि बुद्ध खुसी हुनुभएको जस्तै बुद्ध चाहिँ आमाको रूपमा लिनुपर्छ र बुद्ध किन खुसी हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै अहिले प्राणीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको आमा चाहिँ बुद्ध जस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हामीले कुनै दान गर्यो भने बुद्ध प्रसन्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले दान चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले मान्छेलाई मात्रै होइन अरू चाहिँ प्राणी पशु पक्षी लगायत सानसाना चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई पनि गर्नुपर्छ विशेष गरी कमिलाहरू पनि अब सबै प्राणीहरू त्यस्तो खालको चाहिँ पशु लोकको प्राणीहरू चाहिँ विभिन्न अब आफूले खाना नपाएर यताउता भौतारिरहेको हुन्छ खानाको लागि त्यसले गर्दाखेरि हामीले सक्यो भने त्यो कमिलाहरू पनि धेरै छन् धेरै कमिलाहरू खाना नपाएर यताउता कुदिरहेको हुन्छ त्यस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ दान गर्नु सक्यो कुनै भोजनहरू दान गर्नु सक्यो भने त्यो पनि पुण्य हुन्छ त्यसो गर्यो भने अनि साँच्चीकै बुद्ध चाहिँ प्रसन्न हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सबैलाई दान गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कति जन्म हामी आफै पनि कमिलाको जन्म लिइसक्यो अब अहिले हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि त्यसरी भौतारेर धेरै खाना नपाएर हिँडिरहेको हुन्छौँ अहिले हामीलाई त त्यस्तो खानेकुराहरू हुन्छ तर उनीहरूलाई त्यस्तो नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो खानाकै लागि पनि यता र उता दौडेर धेरै दुःख पाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सानोभन्दा सानो चाहिँ अब कमिला चाहिँ झिङ्गा फट्याङ्ग्रा लेखेर चाहिँ लगायत जुम्राहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसरी दान गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले विज्ञानले चाहिँ के भन्छ भन्दा 13,000 प्रकारको कमिलाहरू छ भनेर भन्ने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सकेसम्म सानोभन्दा सानो
प्राणीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ दान गर्नुपर्छ। त्यसरी दान गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि साँच्चीकै बुद्ध चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा आमाको चाहिँ सबैभन्दा प्यारो बच्चालाई कसैले उसको जन्मदिनमा उपहार ल्याइदिँदा आमा खुसी हुन्छ, त्यस्तै नै बुद्ध पनि खुसी हुन्छ र प्रसन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले धर्म भनेको चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, यो 100 वटा लोकको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ हित गर्ने, सबैलाई दान गर्ने, सबैको चाहिँ राम्रो गर्ने, बोधिचित्तले चाहिँ युक्त भएको मनबाट अरूको हित गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। यो नै साँच्चीकै सही अर्थमा धर्म चाहिँ यही नै साँच्चीकै सम्यक धर्म हो। 너무 담사가 한다 사람에게 계시 차비케브레 계시 스톱된 센저리 계시 스톱된 사람에게 계시 아시나 담사신을 배설해 네 광비 간도 뜻이들이야 조조를 이게 자 춤이 빠져 그자 이 참을 장마다 참을 망보 시루라 대충 이 춤이 빠져 먼저 춤 부제 무망고 시 이거 디 야래 가서래 야래 야나 가서래 춤이 마블로 야래 했어 그렇지 이 그런 춤이 마블로 야래사 춤바라 뭔가 쉬우쉬우라 니데 이 주제가 뭔가 쉬우 좀 뭔가 쉬우쉬우라 제가 춤만 번네 그래서 야래사 그 부지면 빠이다 가서 춤에 빠이다 가서 공짜로 쳐버렸어 와 제다한테 공짜로 쳐버려 공짜로 쳐버려다지 레 특별히는 상계를 가서래 심지어 펜바춤을 제나 펜바춤을 제베이네 심지어 소자 참보다 믿을 수 있는 춤을 제베는 어디로 쳐봐 약수 잡아요. 중년시 잡아요. 단나봐 춤 제발 생각해 잡아 달라보다 중만 잡아. 저 늦어 중만 잡아. 저 데이트 따봐 섬을 잡아. 섬을 따봐 섬을. 저 뭐라 진짜 아니 뭐만 오시거나 답심하면은 내가 아주 내가 배자마제 나 자네 누구도 제가 자도 무미화 제가 지금 나도 아주 가다가 다 답심하면서 제모도 마음에 강래 듣고 누가 아주 근데 남아도 뭐 보는 시야가래 제모도 마보는 시야가래 산주 관한도 상계 단지자마 선제를 레 뭐 보는 야가래 그래서 누구 와 주세요 어떻게 다 될라 빠베 시행을 줘라 धेरै पहिला धर्मशालामा एकजना सेरामेको गिसी तोप्देन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यहाँ चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँले चाहिँ बत्ती बाल्दाखेरि त्यहाँ दियो जो हामी छुमी भन्छौँ बत्ती बाल्दाखेरि धेरै किराहरू झुमेर त्यहाँ मर्ने गर्दथ्यो र त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो भने अनि मलाई सोधेको थियो त्यो बेला सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो त्यसरी किराहरू धेरै मर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दियो बाल्दा राम्रो कि नबाल्दा राम्रो भन्ने कुरा थियो सोधेको थिएँ भन्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अब किरा धेरै मर्छ भने त्यो बत्ती चाहिँ नबाल्दा राम्रो हो किन भन्दाखेरि हामीले बत्ती बाल्ने भनेको सबै गर्ने भनेको नि सम्पूर्ण प्रणालीको हितको लागि गरेको अनि त्यो गर्दाखेरि प्रणालीको अहित हुन्छ भने त त्यो नगर्दा नै राम्रो हो त्यस कारणले अब अरू उपाय छैन भने एउटा उपाय त अब त्यो एउटा मन्त्र छ एउटा मन्त्र वाचन गरेर त्यसपछि त्यहाँ वरिपरि किरा नझुम्बिने एउटा मन्त्र वाचन
गर्ने पनि छ मलाई त अहिले त्यो थाहा भएन तर त्यस्तो खालको मन्त्र पनि छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म मैले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन अब तर भन्नु त्यो सत्य पनि हो किन भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ गरेको कामले अरूको प्राणको अहित हुन्छ भने त्यो नगर्नु नै राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तर अब अरू उपायहरू छ त्यहाँ किरा पनि नमर्ने र बत्ती पनि बन्न मिल्ने खालको उपायहरू छ भने त अब कहिलेकाहीँ त्यो बत्तीलाई वरिपरि छेकेर छोपेर त्यसरी बाल्नेहरू उपाय पनि हुन्छ त्यस्तोहरू भयो भने त भइहाल्यो नभयो भने त्यसरी चाहिँ अरू धेरै किराहरू अरू प्राणीहरू मर्छ भने त्यसरी चाहिँ बत्ती नबाल्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो कुरा सही हो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले मूलतः हाम्रो धर्म भनेको हामीले जे गरे पनि पुण्य आर्जन गर्ने जुनसुकै कार्य गरे तापनि अरू प्राणीलाई अहित गर्ने अरूको चाहिँ कल्याण नहुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन सकेसम्म जसरी हुन्छ उनीहरूको हित गर्ने काम गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ 주민들이 몸모시고 주민들이 군자로 접보내자 아니 그 인지 전전 인지 주민들이 마포나 그리고 뭐 막고야 답이 좀 가면서 어디에나 전전 인지 주민들이 마포나 산저 가방 다 유람으로 가서 그 인지제로 전전 인지제 아디부대가 니스로 좀 디 군자 접보다 팬도 주저지 이냐 뭐 모시와 저다 무대 삼단 인제제 저밤뭐 저 진짜 인제제 두세배 이 산적 그것도 아니라 뉴에서 에 상부터 अब त्यो बत्ती बालेर धेरै प्राणीहरू मर्छ भने त्यसरी बुद्धलाई पूजा चढाउनु भन्दा पनि बरु त्यो नचढाउनु राम्रो हो बरु त्यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि प्राणीहरूप्रति करुणाको चित्तले युक्त चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ चित्त उत्पन्न गरेर त्यो बत्ती नबाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यो बत्ती बालेर बुद्धलाई पूजा चढाउनु भन्दा पनि चाहिँ धेरै पुण्य हुन्छ र चाँडो बुद्ध त प्राप्त गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो प्राणीहरूप्रति चाहिँ करुणाको चित्त उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि करुणाको चित्त उत्पन्न भयो भने अनि झन् छिटो चाहिँ हामी बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो बत्ती नबालेर प्राणीहरूलाई किनभने करुणाको चित्तले उनीहरू मर्छ त्यस कारणले उनीहरूले नमरोस् भनेर हामीले करुणाको चित्तले युक्त भएर हामीले त्यो प्राणीहरूप्रति करुणा दर्शायो भने अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाँडो बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुण्य पनि धेरै हुन्छ 다 찍으러 와, 땅마석으로 와. 세상, 지난 저부터 몰라, 땅만 찍어, 수저 강도 땅만 쓴 부그래. 제가, 제가 대기가 땅마석으로 수저 집에다 빈 거래. 제가 근데, 대라다, 대나를 치야지, 칼이, 이제 세운 세질 뭐지, 까버주스 어디에 나에 맨가는 게 가르디 똑버르지 저버에 똑버르지 메서로 나와서 디자저라 디 가르 똑버르지 나와 생겨 있어 나오지 제이도 거기 다시 레지도 스티브나 네 나도 이제 되니 가래 가서 가자 브레스다 또 집에 나면 좋아 지금 조금씩 돼 저 조금씩 오다 가르쳐 너는 막 자갈아 제버든데 배배나다들라 저보다 올라지 가서 어디 지금 먼저 근데 다지 딱 가다지 어제 조금은 저도 울릉 조금은 된다면 저도 가르듯이야 어제 다 띵치고로 와 근데 띵띵 가서래 나로 치야들 땅만 다 간정만 저들에 해봐 근데 많이 봐 땅만 찍고 와지고 그래 가면서 띵도 조금씩 거래 띵도 한번 땅만 이면 아니 저기 레드 조금씩 집에서 그 조금씩 띵도 조금씩 제다니 레드 그 땅만 좀 거래
지도가다 런다 선제 삼지 디버든지마 가서 아니 이제 지하대 가서 고싱에 던전에 밀려서 집에게와 람타신이 어디 버서 누치제 다야되면 봐 랑 장주sem내는 장주sem 이제 지하대 가서 단진 진진 나데 양 또 지하도 땡에 답이 싫어 어제 지하대 단진 데 가서 지하대 다 지하대 아니 단진 봐 어디를 심지 삼지거든 어디를 삼지로 왔지 아니 근데 거시기 때문에 밀려서 어디지 이제 뭐지 어디 치지 알아서 삼지 디리던지 마 타봐 어디 그렇습니다 그래서 지도가 근데 그 맨들집에다 그 괜히집에다 저서 찍고 삼는 어제 이제 삼지가 어디지 something 이거도 저것도 지금 something 어디지 아니 dia 띵디야 짜셔래 근데 짜지 아니 짜짜는 이간데 주도로 해자 띵동마 자정 말이야 띵동마 자나 가서 때지 그래서 레다 울보 들리겠라니 어떻게 잘하는 거지 대추대로 엄마와서 지금라 어디에 띵드니 추마루 대대지는 산도스마 두세 안띵 이러면서 판에 두두스 가서 사저 두스 뒤에다 판에 두스 뒤 판에 두스 뭐지죠 그래 다 랑게야는 소싱게 자 애니다 두스디 다제 양 샤마데 주마 마저로 대대냐 어디자 뒤에 맞잖아 가서 동마차나 때문에 제가 지세는 이제 지세 정제 뚜지 지그레스 어제 송도 이 수는 게 제일 먼저 그냥을 저 어제 송도 지세는 게는 세면이자 지세는 게는 정제 뚜지 그래서 주대로도 얼비스도 두세 다지 샤도가라 내가 두세 잘 많이 봐 전전어 어머 두버자 잘 많이 봐 양바 저러시거든요 교회싱에다 다른 거제 같이 하거든 많이 봐 버를 루지기 지를 두사를 버를 아도 사자 아니 가져와네 가져 뒤에 아니 주를 그러게 돼 엄마오다는 저래 저 저렇게 저 가자 집에 나가가면 집에 주진 차 정도에 정을 하다면 저 나만 안 봐가다 배서 저 분한 저 어마어마해서 저 어마어마 상에 담지 그런지 뭐 질러 그래 어마어마해서 어떻게 분을 당보 파고체 당보 파체 몸체는 파체 내게 진짜 깨셔야 되는 말이에요 저러서 깨져 버리는 말이에요 저러서 깨져 버리잖아 생각만 돼봐
你们家这是我的这里这个sem出呀的，아니 이제 가서래 그 저자베 제 저너도 진짜 냥아요래 아다 먹고아 저스 어제 그 저제 저러면 담아도 천재데 저저 저저 그 냥거래 아도스부 아니 보도가 야 여자부 띵 여자부 들으면 임바 띵 마요 주가래 지금 불어루나 주름 찬도니가 와 불어루나 슈어루나 주름 찬도니가 와 그래서 루지 제 동화사 보유된들 rum을 좋아 rum을 되지래 어떻게 아니 야 들었다 विशेष गरी अब हामीले जल चढाउने बेला यो जल चढाउने कचौरा जो हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम सफा हुनुपर्छ त्यो सफा गर्दाखेरि चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो मनको क्लेश आवरणहरू सबै शोधन गर्दैछु भनेर चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्छ त्यो सफा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी एकदम चाहिँ के भन्छ तपाईको सफा कपडाले चाहिँ कपडा हुनु आवश्यक छ त्यस्तै गरेर अब आफ्नो मुख पनि चाहिँ कुनै एउटा कपडाले छोप्नुपर्छ चाहिँ छोपेर अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो मुखको सास पनि नलाग्ने गरी त्यो कचरालाई एकदम सफा चाहिँ त्यसले गर्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ फेरि त्यो एउटा फोहोर कपडाले चाहिँ पुज्न त पुज्छौँ तर एउटा फोहोर कपडाले हामी त्यो कचराहरू पुज्छौँ त्यो भयो भने त्यसले चाहिँ फेरि चाहिँ पुण्य हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकदम सफा कपडाले चाहिँ हामीले त्यो कपडा पनि बार बार सफा गर्दै त्यसले चाहिँ कपडा चाहिँ एकदम सफा भएर त्यो कचरा चाहिँ जल चढाउने कचरालाई पुज्नुपर्छ र जतिसक्दो सफा गर्नुपर्छ र त्यो सफा गर्ने बेला चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो एकदम सफा कपडाले त्यो कचराहरू पुज्दाखेरि चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ अब चाहिँ अनगिन्ती जन्मदेखि सञ्चय गरेको सम्पूर्ण चाहिँ क्लेशहरू चाहिँ मैले सफा गर्दैछु र त्यसपछि अब अझै अर्को पनि हामीले चाहिँ यो पुजेको कारणले चाहिँ सबैमा आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको त्यसमा चाहिँ बोधिचित्त चाँडो उत्पन्न होस् भन्ने पनि सोच्न सक्छौँ र त्यस्तै गरी अब चाहिँ अब विशेष गरी आत्माग्राही यो अज्ञानतालाई चाहिँ म हटाउँदैछु यो पुज्दाखेरि ममा भएको जुन आत्मग्राही अज्ञानता छ त्यसलाई पनि म हटाउँदैछु भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि सोच्न सकिन्छ र त्यसपछि त्यो पुज्दै बिस्तारै पुज्दै चाहिँ त्यो कचौरा चाहिँ चाँगेर राख्नुपर्छ त्यो चाँगेर राख्नुको मतलब त्यहाँ खाली कचौरा राख्नु हुँदैन खाली कचौरा राखेमा त्यसको चाहिँ एउटा पछि हामीलाई चाहिँ एउटा अल्प भन्ने जन्म लिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि खाली कचौरा राख्नु हुँदैन सकेसम्म र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब दाहिनेपट्टिबाट चाहिँ मिलाउँदै त्यसमा चाँगेको माथि अलिकति जल हालेर राख्ने अनि त्यो जल हालेको चाहिँ अलिकति सबैमा अलिअलि खन्याउँदै लस्करै दायाँपट्टिबाट मिलाउँदै चाहिँ ल्याउनुपर्छ र त्यो मिलाउँदा पनि एउटा चामलको दानाभन्दा फरक नभएको किनभने त्यो फेरि त्यो धेरै फरक राखे पनि त्यसको कर्म चाहिँ त्यसको फल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई पछिल्लो जन्महरूमा एकदम आफ्नो कल्याण मित्र गुरुहरूबाट एकदम टाढो हुने त्यस्तो खालको फल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै जोडिएको पनि नराख्ने र एउटा चामलको दाना जतिको फरक र त्यो राख्दा पनि एकदम सिधा लाइनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो खाली चाहिँ मिलाउनु हुँदैन अलिकति पानीको चाहिँ अघि पहिला सुरुमा राखेको एउटा बाटो अलिअलि खनाउँदै अरूमा लाँदै गरी राख्नुपर्छ त्यसो गर्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रेत आत्माहरू पनि बास बसेको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि चाहिँ त्यो नहोस् भन्नुको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिअलि पानी पहिला पुरै भर्ती होइन अलिअलि पानी थोपा पानी त्यहाँ हालेर त्यसपछि एउटा चाहिँ खाली नराख्ने पनि खाली नहुनलाई पनि हो दोस्रो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बसेको छ भने पनि त्यो हट्नको लागि उसलाई चाहिँ अवसर दिने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ अब हामीले
चाहिँ सबै अब त्यो चढाउँदाखेरि अनि त्यसपछि तपाईँले शब्द पनि ओमाऊ भनेर ओमाऊ भन्दै अनि त्यो मुख चाहिँ छोपिराखेको हुनुपर्छ त्यो पानी चढाउँदाखेरि मुख चाहिँ कुनै कपडाले अथवा कुनै सफा त्यो अहिले त अब मास्कहरू छ त्यसले लगाएर पनि गर्दा हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको यो त्यो ओमाऊ भन्दै अनि के सोच्ने भन्दाखेरि सम्पूर्ण बुद्धहरूको काया वाक र चित्तको चाहिँ सबै अधिष्ठित चाहिँ यहाँ प्राप्त होस् त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ सोच्दै त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ जल चढाउने गर्नुपर्दछ अनि 처부터라 다가 두군데서 다 늦지어버려 처부터라 이 가서 제버랑 그 따라야 처버나신 어제죠 구셔도 지대로 당한 좀 만져봐 레심 디베 가도래 obscure 디베 난제 뭐라마도 제뭐 원내는 산절 쳐보고 뭐는 잘하잖아 다 생기 디베타 먼저 람 줄기도 갈라 남이야 이번에 줄기는 산절 지고 그래서 군대 삼을 산절 지고 최단이 산절 쳐보고 나지 어디도 그저께 배 부어를 먼저 내가 이제 보기로 지금 말이지 다 저저 지금 말이지 룩스스 말이지 대구진데 야고 소리 그 상장한테 잠마저 와도 그걸 군들한테 그죠 그 상제에서 문제를 어디서 이제 뭐는 원내에서 상에 접을 거지 그러니 완전도 그래서 그지 त्यो जुन जल चढाउँदाखेरि पूजा चढाउँदाखेरि अब हामीले त्यतिकै एकदम व्यवस्था तालले चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन एकदम श्रद्धा अलिकति आधारका साथ श्रद्धापूर्वक आधारपूर्वक गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि जसरी एउटा चाहिँ पहिला एउटा राजा महाराजाहरूलाई एउटा चढाउँदाखेरि एकदम आदर सत्कारपूर्वक हामीले चढाउँछौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले बुद्धलाई चढाउँदा पनि किनभने हामीले यो जल चाहिँ बुद्धलाई चढाउँदैछौँ त्यसकारणले सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई चढाउँदै भएको चाहिँ जल चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ आदरै नभएको सत्कारै नभएको त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन एकदम श्रद्धापूर्वक एकदम आदरपूर्वक एकदम बुद्ध नै त्यहाँ साक्षात् हुनुहुन्छ बुद्धकै अगाडि मैले बुद्धलाई यो जल चढाउँदैछु अमृतमय जल चढाउँदैछु सम्झेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ जल चढाउनुपर्छ नभए त्यतिकै एकदम व्यवस्था तालले चढायो भने त्यो पनि फेरि अनादर गरेको चाहिँ कर्मको फलहरू आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो चाहिँ बुद्ध स्वयं त्यहाँ बसिराख्नु भएको र उहाँलाई चाहिँ मैले यो जल चढाउँदैछु भनेर चाहिँ सोचेर त्यसरी चाहिँ बुद्धको अगाडि नै भएको जल चढाएको जस्तै गरी आदर र सम्मानपूर्वक चाहिँ चढाउनु चाहिँ अति आवश्यक छ 아니 지당 인자 든지 부도 와 인지 눈을 하고 분명히 좀 말이 가져보는 부족하래 아니 인자 뒤면에 그래서 저거 있나 제 지기 대 장마 지기 포 장마 가자다 띵땅 지금 시기 장마 저거 지모도 면에 부 도대체 가마마 먼저 대화 가져 있는 거와 대화 준비도 거와 자자 겨와 같은 싹도 상거래 니마다 봐 다리 밀을 렌지 타봐 렌지로 대야 가도 따바르지 대야 말에 남중에 매래 가도 있는지 가도 치죠 빛이 시쇼 초초래 가도 있나 하는 게 쓰게 시간 봐 냐에 싸게 카드들라 상게 카여라 저는 깡마지 대가 샤 강바지 되나 저다 강바지 보다 누가다 되나 어디 내가 최초 상대들 혼자로 내가 강바지 되가 잘와 진짜 그래 근데 사치를 어두 대어래 제단데 시초를 제단데 어디 겨워칸 차단 쇼기 겨워칸 사토도 사거래 겨워 준비 제목 사도 뭐다 지금 저도 심어 지내 봐야 말이야 자다 어두스래 제단 이제 뒤에는 눈에 가렸으나 나라서 맞다 가져야라 눈에 저거를 매일 이렇게 다음에 시기도 나 삼아다 가져야라 눈에 산지 가방 두더걸 가져야라 눈에 가져야라 눈에 seven kids in the branches seven kids branches the 장에 가서 이 내저 가져야 되는데 이제 야리 어디
띵띵띵 가져야라던데 증거 거래해서 증거 안돼 미스 제다 마소 내가 같이 알아도 증거 미래에서 다음에 증거 다니까 내가 지금 써야지 내가 근데 도스레 뒤 가져야라던데 빼면서 개점도 와 여기 톱자 제가 어디 누워도 그것이 누워져 보여 어디서 진짜 내 집에 띵이 숨대 어디 들어가야 돼 자기 अब अहिले हाम्रो प्राय चाहिँ जल चढाउँदाखेरि 7 वटा कचौरामा हामी चढाउने प्रचलन छ तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्योभन्दा बढी चढाउन हुँदैन त्योभन्दा बढी चढाउँदा पनि हुन्छ र त्योभन्दा कम फेरि कम भए पनि एउटै मात्रै भए पनि कचौरा भए पनि त्यो कचौरा चाहिँ जे सफा हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ अनि सफा कचौरामा सफा जल र सफा आशय अघि भनेको जस्तो गरेर सबै पुरा गरेर चढाउनु भयो भने त्यो पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि 7 वटा चाहिन्छ भन्ने पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो चाहिँ किन भन्दाखेरि विशेष गरी अब बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्नको लागि पुण्य सम्भारको आवश्यकता हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुण्य सञ्चय गर्नको लागि यी कुराहरू गर्दछौँ तसर्थ हामीले अब आफूसँग त्यस्तो खालको 7 वटा कचौरा छैन भने एउटै मात्र कचौरा भए पनि एकदम सफासँग चाहिँ बनाएर जल चढाउँदा पुण्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो पुण्य आर्जन गर्न चाहिँ किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि अब हाम्रो जीवन भनेको अनित्य हो अब जतिखेर पनि हाम्रो चाहिँ मृत्यु हुन सक्छ अनि त्यो हाम्रो खुट्टा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा खुट्टा चाहिँ मनुष्य लोकमा अर्को खुट्टा चाहिँ नर्कलोकमा जानलाई एकदम आधा खुट्टा त्यसरी चाहिँ एउटा पर्खालको माथि एउटा आधा यतापट्टि खस्यो भने नर्कलोकमा उतापट्टि ओर्ल्यो भने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ त्यस्तो खालको पर्खालमाथि बसेको जस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो खुट्टा चाहिँ नर्कलोकमा नपुगेको अगाडि नै आफूले चाहिँ अब नखसेको अगाडि नै आफू चाहिँ त्यस्तो खालको पुण्यहरू सम्भार गरेर त्यस्तो दुर्गति लोकबाट पतन हुने चाहिँ हामीले उपायहरू खोज्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो 7 वटा नै मिलाउनु पर्ने त अब चाहिँ यो अरू धेरैजनाले आफ्नो आफ्नो किसिमको व्याख्याहरू गर्नेछ तर मलाई चाहिँ यो विशेष गरी अब यो बुद्ध भूमि प्राप्त गर्ने जुन यो त्यो छ त्यसकै त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई 장조 섭조를 모세 마제방아 되게 대와 냠바 마바에 고네 공도 배워라 호또니 다와를 모세 마제방아 되게 대와 냠바 고네 공도 배워요 대마오도 랑이 대마오도 심지삼지다 상계탐지 되는 사람 개월 때네 그거래 그래 어디 정을 수자 등에도 너무 찡을 가버리더니 사점을 주신다 그래서 어디 되니까 다 내지 아지대 군도 마도 뭐게 다랑게 대마 어디 랍자다 대마 다도 뭐게 달때 지대 군도 아마도 뭐게 네 두도 삼주미야 메다진 잠대 이제 잠대 너저게 잠배 얼마나 어디 들려서 이거를 사주 멜로 주신 너밤에 이제 잠든 저게 잠배 내가 곁에 저거 잡아줘 이제 어디 다 대마오 다 랑게사베 대마오 다도 심지어 탐제게 상게 탐제게 사베 대마오 더주스 사베 개자와 파다 땀
니마라 때네 바다땀 나대 바다땀 상대적 가방 텀네 바다땀 선전 탐제 바다땀의 상대적 가방라 바다땀 랑이 집에 내라도 그래서 봐 영어 쇼 어쩌다 जसरी अब अहिले चाहिँ परम पावनजीले भन्नुभएको छ विशेष गरी यो प्रार्थनामा चाहिँ मैले आफूले सञ्चय गरेको सम्पूर्ण प्राणीहरूको सञ्चय गरेको पुण्य र सम्पूर्ण बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ झै झगडा अनिकाल रोग व्याधि नहोस् चाहिँ त्यस्तो खालको नहोस् र चाहिँ जति अरूको चाहिँ त्यो नराम्रो सोच छ सबै हटेर जाओस् सबैको चाहिँ चित्तमा चाहिँ मैत्री र करुणा उत्पन्न होस् र चाहिँ जल अग्नि चाहिँ वायु यो चाहिँ पृथ्वीको जो चाहिँ हानि छ त्यो सबै विघ्न बाधाहरू सबै हटेर जाओस् र अन्ततगत जो म चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू आफू लगायत सम्पूर्ण बुद्धहरूले सञ्चय गरेको जुन संज्ञा रूपी पुण्य छ त्यो संज्ञा रूपी पुण्यले चाहिँ म लगायत जो म भन्ने संज्ञा रूपी म छ सम्पूर्ण प्राणीहरू जो संज्ञा रूपी सम्पूर्ण प्राणीहरू र चाहिँ सम्पूर्ण संज्ञा रूपी प्राणीहरू यो संज्ञा रूपी बुद्ध भूमिमा चाहिँ केवल संज्ञा रूपी म एक्लै जो संज्ञा रूपी म एक्लै छ त्यसले चाहिँ संज्ञा रूपी बुद्ध भूमिमा चाँडै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो संज्ञा रूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ मैले पुर्याउन सकौँ जमलम्बे चित्र जेमादा गुद संबोधया तेदा गुंजे जेसन दालो जगवा तेदा तम जरादु रेशबे जवा तम जे मोहा काला जुदंगवा दागे गवे तवा दिगे जा संबोध रदंगवा जे जे कम दे पेंदे मलबा खाले जे समे जे नगर जमे तेजे जातो जगो तेजे तेजे लो लो लो